Iji ni Wero TV. Na mutegeri nanko wate owe nikire mubango yo yura twethero twina yo Jumamosi cionthe thaa imwe yura yeta watwaria uma na twethero twatanirite na Priscilla Kithenji oro twoyakirira kia ukonia manto ya nja cietu kana family cietu na oro borwari turenda kwariria kwambania kana mausore yara twethero twinayo na no ndeyete dating na isonko. Karibu sana Priscilla. Asante sana. Na tuita straight case yuri bieto nkenda utwira the best age era bantu babati kwanjeria kuambania na baki anjeria usore bo babati koria ita natia mbere ba muwa inde dai tukuria ita nao inde atatu kumemantune ya serious to on to marriage. Nandi muntu akienda kwambiria kutonya ndene ya kugambania kiri enjie muthaka ire anjega kana ire anjega ya kugurana kana ya kwambiria moshore ienjie 30 years na kiri mwari ienjie 25 years witia no nto ikita riu gitumi muntu akethirwa at least aina ume bakomba kwithirwa akimenya imbio yo ngwa kuthithia tugerese kethira jonto kethira mwari akethirwa ikitu manto ja aciere bara baguri ura bakarakaraga challenge ira bakurukaira na akethirwa kinya kimuthaka nyawe ngo akethirwa igitwe thaka ira iguranite mbere yagwe manto jara bakurukirite kwou akethirwa yani utombo bwagwe akuribwa kungana bakomba guteroriti challenges ira agakurukira kinya within the courtship. Na tukenda utwira ni characters iriko ira mtu abati kululia tuwe wika ke muthaka kana ke mwari ira sidero ciena muhimu mno mbere ya tara mtu wende oyo niwe nkwenda kurianira noe mbere mantu jangi jonde kiri muthaka kana kiri mwari nubati mbere kutonya marombene urombe Murungu umwire mwathani ndakuromba atiri kethei mwana mwari ukera mwathani ndakuromba umpe mukuru uria utimpa thina kethiri ki muthaka ukera mwathani ndakuromba mwathani umpe mwekuru uria ukambathikira nukuona so kiri kezi nandi kethia nurombere Murungu umwira nakwe muntu uro gakwathikira then kumaniria au ubukambiria nandi nokuwa nandi nkwirire mbere no mwanka withire ukuri enough nandi ugeta na mbere ugo kuromba mwathani akwe mawaidha na akwire yani waromba Murungu agaguchanura nukuona nandi nonto Biblia etwiraga kire ukaromba ikyo mwathani agakugitate nandi ugo kethia urenda mwari kana kethia urenda muthaka mbere ukaromba mwathani akwe muntu uria ugakwathikira nukuona na muntu mukirio Murungu kiu ikyo muntu abati gutega ki number 1 nonto akika we mwana mwari kana uri mwana muthaka ukethwa ina mushore mukirio Murungu akika inyate kwa area nima ate kwa area nonto akethirwa ikira Murungu nukuona arafu bojairi na bati kwithirwa ai mushore utego kona mushore uju ate kwagirithiria nthoni nukuona kana na njire nkui na gweshimika nukuona kwa nandi we mwana mwari kinya wengo no bati kuimenyera behavior yaku nukuona ukethwa wina behavior njeka kenda kinya muthaka ore agiguchwa akethirwa at least na kona ujuri atendi nganthi na kinya ndono indaka cia nthuketu ndina muchore uju at least na gweshimika nukuona nandi na kinya gwa mwari side ingi watega muthaka ukona muthaka ujuri nya ndone ego ni ari banthuketu ndina muchore okari uju at least ageshimika au angi Murungu na Biblia nitwirite yatwira ketheri mwana wa muthaka we muthaka enda mwekuru waku nawe na bati kwithirwa at least aikwathikaira nukuona na tukienda utwira is it fair mtu kulwelia past ya mtu ametumira ku pass judgments ne manto ya baithara bekilukira na ndi au ikyo tugaga kugambania kana courtship itibati kumatukirwa nukuona thaira muthaka go proposera no bati go take time
weteki time kuthithia tendorini utika time kenda umba kumenya mantu ja first ye muthaka uria kana mwari uria akarikaria atia nukuona omba kwithira tugere siri ugo proposera aikwe indanyunya nchobi ndi ndagitire atia ndarekere lakini nukumenya pengine omba kwithira nya i pretense omba kwithira gacietheletie kende ndo imwari uriku kende ndo imurembo juju nukuona nandi lakini wasingivu time wasingivu time ukethirwa ukiumbaga kucunkuna muntu uju kethira natiganite na njobi u kana atitiganite nukuona kwa hivyo nandi kethei muthaka nagwe nubati gucia time nukuigwa wa proposera muntu kethei mucore mwere ngukwenda ugo ri mwana umwari ugetikangirio u cie kanya nukuigwa umwira mantu jaure kiankathuganie nukuona wa mwira kankathuganie still akija ntuku ewu ingi akuri akeja kurie urathuganiria atia mwire still uri no nkuthugania ntira gitate ntira thugani kanthugathugani womba kumususpend nya ntuku ijire kana ithatu nukuigwa ugetikiri nyume mweri kana nya meri iri nukumenya imbire gugucwa ko guteka kethira muntu o ukwerire mantu ja akumbira ijama muntu uju ari serious na mantu ja akumbira nukuona na ndi utithiro gwina thina wo suspend sabari ucionthe muntu ugu akeja kwithwa ari serious akikaga ukona nyawengo na mathithio nukuigwa nuntu muntu uri uti serious ndorini agago proposera wejo mwiro utathuganiria ri akagerera njara nukuona nandi nandi ugu atithiro ari serious lakini muntu serious akaigwa at least no mwirire o mwira kira nthugani agakwa time kinyo mo suspend sabari ithano muntu serious ndorini atenoga nanto barekire usore kana bakiamba nacia babati kuria itare anatia mwankarira antu ba muae ndi thai tukuria mno no tukumeke no toyane na ndi au ikuringana na muntu ikuringana na kapure na ndi karikari antu babo bari no ntu ibendanire na ne kapu gutegana at least bubati gukara umwaka nukuona riu koko ngivu muntu time nyago propose atugorwa nange okendanga manto jaraka muntu omba kwithwa ga pretendete lakini I am sure muntu atumba pretend mwaka jwe shonku nyake ja kwithwa igacobia aranyunyana gwitho akika akagitate yani ukethirwa ukumenya within the course of that 1 year ukethirwa ukumenya true colors yawe nukuona nandi kwa hivyo nandi utibati kugira manto jaja na ria antu barekire ucore kana bakiamba nacia okay antu bakiora na ibera wa barukire na core baba ange bonde kithani mukuru akerwa ari baba bonde oraria na bo acore ikauharukira na bo watane no yo na inya mwari noe akerwa ndakaira cionthe burari acore na bo na ukarukira na antu bakiamba nacia ndekana tu bari ucorene na ta baba ti utrita acore baba ange bethera baina bonja onto i obvious kinya ketho aibu kuona na mtu wina core na ninde na core na tatu bati kuhandwa antu bani kenda batatu thukiria antu kwa mbere ndorin kegi utuma wigwa ukirwa bukare at least 1 year tenkurukie au koti shipu nyingi kana mgambanio nyingi iciunanga kwa ni untu bwa yani antu acore benu bagatuma bugatigana nukuigwa no untu nandi muthakomba gwita akaringirwa akerwa una gwo karanga atia ngo karanga atia una ino witite kuthurira nyakwe mami aku akomeria mbie mwari ura kweli no kuona nandi kabo bastere no kuigwa kuona ndi muntu atibati kumatukira mantu no kuigwa na nonto utibati kuja matukira utibati yani gwita beyond mwanko omwe nonto nandi kabo kambiria kuonanira makosa muthaka amenye weakness ciaku nkurukie kithimi mwari amenye weakness cia muthaka ukuona ura botigania na burare antu bakugurana bauti untu bubwea nandi ti untu bubwega no untu kimwe guti muntu perfect nthigurune nukuona guti muntu perfect ato abukora na tamenya weakness iyi bokumana kiri murano sike ya kulipokera boya nere utikwana kende yo imurano yukadangalana bukarite mwako omwe ndorin ndi nama mantu jira maingi ukethirwa ukuthoma muntu uju
nongo bukethwo muntu aikara kuraja nukuigwa lakini bukona na igita ronthe duration ya mwaka omwe inkuona bwethwo bukuthoma na bokung'ana nukuona na ningi nontu tukuga uti muntu perfect aja ucu ugo ugetikiria weakness cia muthaka imwe nukuigwa uciteroreti nontu muthaka no mwendete nukuigwa ukageria guteroreti at least no 50% na wa ateroreti 50% weakness ciaku kenda bomba gwitania nontu tugo uti muntu perfect ti sawa na ndi nontu uti muntu perfect kwa na ndi no mwanka buswe yani wora bukomba kumbalance nontu muntu na kwendete ndorini gwendete muthaka kweri utiongera nya 10% cikainya 60 ka 70 nontu no endete muthaka ucio na kinya we the same nontu na kwendete nya wengo agautereroriti even more than 50% kenda omba gukuwin na kwina kiuria ngukuriti kia muntu ena acore babangi tu anto tu aba kuambania tikabararana ni ucore bena bwo acore bara bari nabo mbere bona nabo bele iba bati kwithwa bayo ora bari mbere ne kana na tanto bati kwithia ke situation onto yeu aja bwita bwitigana na acore bare ompara bwekinya anto ne akugurana bukethirwa babu tayari butigeri nya acore very few nukuigwa na buniki kwi acore bare otega okona acore baba ba utonyithie rinyene nukuona nontu na njire mwe kanengi womba otega okona muthaka nya wo mucore okuneka ukuigirwa ruritho ni ambirie gukwa nteto cia mwari uri okugura ngakari menya na ambirie gukuigirwa ruritho tayari nukuona na inyari the same nukuigwa kinyari na bomba kwambiria gukwira nga muthaka uri ngakari angagitaga itondorini ukombana na uju na sore ba the opposite sex bara bati go ora bomba gukarania tu onto oninde mwari yes na kwina we nkuona yes. na tu ende asore mandaka bamo kwithwa ndi nabo babati kwithwa bayo onto ntaurwa ni muntu uyu kana na tambati ku relate nabo acore bau kethia we serious no core bobo bo muthaka uyu utibati kwithwa ina acore bangi rutere nontu nandi kinya go choose utumba kuthura uria kwenda nuriku isasa abo kethwa tu sore bura dating kana utebo bukwithia ni tu casual friendship lakini na kuko kandi pendi na muthaka uyu ukugura ri ari mweregwa bung'ana atia nukuona nandi nontu jokeja kuona na kuthura no ko bati obviously gutigana nawe nukuigwa nontu utebia communicate ugwe nukuigwa na ndikeja kwithwa utebia communicate ugwe ri na ndimbi wati ya tuma butigana na muthaka iguru ya muntu utina gitumi ki ugwe na ndi muntu gatigana na mucore jau jangi a concentrate na mukuru ogwe I mean na muthaka mucore ogwe uri okumugura nukuigwa nontu na ndikinya muthaka ucio akethirwa agitega behavior ciaku gukurukira acore bara winai winabo mind you ukarigo neka bukuthomana muthaka ucio ga ukuthoma ndorini nagwe neko kumuthoma nukuona nandi naku during the course of this courtship yani kukurukira kugambanie ne guku ugwe we mwari kana we muthaka nubati gwithwa ukiromba mono nukuigwa yes nontu tigwe nko kuona murembo juju isasa ibaba ingi mono ba utega murembo juju bakona ijo thongi na no utunywe nukuona nandi no utunywe sincerely no utunywe muthaka kona nejiriria ako ajukia mwari uro kwenda haraka kigo tuma nkwira mumero uga gukucia mono ikugita nukuona nande kwa umocore bugakucia mono Ngekoria re anto bareke usore tu mwaka njiria kuona anto bange na unja tu inya kimwire no bati kurekera mtu uyu bukaendelea na mwanka bukaorana tu a cheat ibon kumaanisha akanjiria kuona antu bangi twe kithani mwari baina musore oke baina usore noe lakini kwa tweka mwari uyu ate faithful ke muntu uyu na barekire usore muthaka akamenya untu ya bure na bati umurekera na baitania mwanka bakaorana onto na mwenda kana ni red flag na ndi mbere ma au ndorini ankauga kote sincerity ri au yani uti uma burio nontu ugokeja kwithwa wina muthaka uyu na no gukugura surely ndorini na ati nya womba gwita gukarana nto murume ungi na no kugurwa
utukona inya wengo otithirwo wi faithful ki muthaka uju mea kagategone shwari ri kagatega one obu muntu uju kinya ndamugura uju akenderea no mara mari oburiku obubu na ndi bou ibo tukugaga muntu nabati gutega weakness jaiu na ndi menya utumba oteroriti no ntukinya bwagurana muntu no gwakambire kuyairo na muthiene mari njigite ate twike broken mami mtu akethirwa ena mwana twe muthaka akethirwa ena mwana na bakonana na mwari ai single na tababati kwethia ke situation onto yo kana muthaka akonana na mwari wina mwana na bakamua kukuita na mbere no sore na tababati kuhando onto bo kenda utekeo barairindwa na ndeu mbere mantu jange jonde egita rira bonanire na muthaka ibo bati kwa sinsi atuana another kana gutwika open ke ungi ukamwira uno ntogo mpenda ri nwijinde na mwana gwetu ndi na mwana anja na ndi uni ugampenda na ndi na mwana no kuona nandi ke kyo kiendeka ugo wite ki number 1 te wetera mwanka wisithira muthaka mwanka eja kumenya wengo era kwa ni antu nya bantu ra nwijinde na mwana wa muntungi untu bo ibo bati kwa open kabisa ndorini mbi open mwana mubiro uga mwana tikironda sawa na akachoka akauga mucoiri no akauga kuteresa si kuanguka unaona kwou mwana tikironda mwire unde na mwana omuntungi na ndi ugampenda na ndi na mwana nukuona muthaka ora agakwira inga kwenda kana anti kwenda ikeja kwithwa no muthaka na wewe wina mwana na kwira ndi na mwana ome omwari ungi lakini itwagitira ate itwatiganire ugo we mwari muri mantu ja mwana uju ri ugakara ate atwagurana nukuigwa arie ni mantu ja guja mwana ugu atirenthi nukuigwa yani no raja mwanka kuigithie oni mwana uyu twagurana ri mwana uyu nkamujukia tugakara nawe mwanka wigwe nya wengo we muthaka kethira mwari uyu ukugura agetikiria gukara na mwana uriku agetikiria na mwana uyu ri tukamuthomithia atia nukuona mwanka bwitikanirie mantu jonde na mantu jau ijabati kuinibobu kinya membi aciari benu nukuigwa ti nteto eu ithirwe ri yenu bubairi yani na ndi aririria bukinyire gita ria kugurana ibu bati kumenyithia aciari benu katwetikaniria ndorini akeja mwana ogwe nkamuyukia na mwana ugo we muthaka ugeta ukaria kiri aciari bawe wetoka mwira ukera aciari bawe ndienda ndorini na mwana ogwe na ndi aciari bara bakwa mashariti ja mwana no kuona no muthaka mwire amwere aciari bara bere ni ntikwenda kuyukia ndorini aroenka no ntundarukia ndorini aroenka mathugani jawe jete karoma na ariku setero karoma na kwenu ko na ndienda kumujukia tumenyaire mwana otwe nai twina we na ona mwana wale akwi no kumenya wengo kaigwa nkoro ebui no kanganirwa na tukithiria ni mbibie kaira maosore inya sarta tanto baiba bakuria mwaka yumwe na bamwe ndi thai tukaurana me akwina habit imwe wika anto bethara ba nacio kona anto bakiria mweri yo mbere yo ele yo kinya yo ethatu ni u kaibwa ni u sore bukuthira na ndi kira gikaira mocore inya muno imaromba inkwirire kiambiriria kabisa ugo we mwari ukitonya ndene ya ngamba ndici mbere ya mborombe murungu wire mwathani mpendaga ri mukuru kario nao no kuona na murungu baba no enkwenda nandi muthaka the same nari na mwathani ogwe amwire murungu mpenda amwe kuru kario nao no kuona na murungu nawe no ntu murungu wetu murungu mwitikikwa akagitata akuthithiria uro murombere no kuona kukurukira maromba ucoro bubwa stastino na mwanka bukinye gitara kugurana nipoya sana Priscilla nipoya sana ndoli ntuba kuatanira na batu thank you very much nipoya mutegeri no ntuba kuithwa we na batu kaitene kaukonde omba kuatanira na Maureen Kinya uro kureterete nteto cia weru demwe